Вырыссен аслапаечі Александр Пушкин менелникне да вырысчылығы күнне халаласа, Шубашкарда Пушкин диктантне жердеш. Чывашен теп хули сагыр жылда пірреміш худ, шакпедім тенджери акция иртермели лабам булзадычы. Диктанда Александр Сергеевич Пушкин тек жезіне тебе хурза қадырлене. Ондары хынықтару земге тумала бүлже. Диктант шырма худшынаганзем, ыйдузем интересі де қызықлы бұлы не білдердеш. Чилай же гундах шеніне нумай білже. Диктант же биде интереслі вопросым бүлжеш. Хошпер ыйдузене чынақта манзадагайна демелі, азелмелекрі. Хошпер ыйдузем чынақта хужа шымармелекрі, азелмеле бүлже. Хынықтар узыне терлі үзімре шинзіне шуда елзедуна. Ют шержу шиннезем вали, вырыс чілгіне хыш шайра пірніне тебе хурза ергелене. Пушкин диктанчы игебінде шеремеке шертме уйхен ултым жінче ішлеме бұшларе. Бұл шамат күнченешлі. Диктант шиндері жүзіне хизеп хучызембе числеш. Пур худшынагана да сертификат парзахав ғаландареш.